Ngiyajabula nalamhla naleli thuba lelihle nasi singwa sakho sekuphila encwadzini ya Luka sahluko 13 sitawufunza khona verse 12 na 16. Jesu wathi nakambona wambita wathi, mfati sewukhululekile ekuguleni kwakho. Makambona hayi makakhuluma kumbe lo mfati noma maketa kuye atawucela, kepha wathi makambona. Ngiyathandaza ekuseni kwangathi loku inkosi lekubonako kuwe ingathi sukumela yona i-athende loku lebona ukuthi kumele kuthi kulungiswe. Kuyenteka ngalesinye isikhathi kumbe imithandazo yakho kube ngathi ayibheki khona, kube ngathi tinto tonke vele kumele utilungise ngemthandazo. Ake utiphosishine ngekuthi inkosi ikubone, kumbe ibone sento sakho sekukholwa, ibone luthando lwakho, ibone ukuthi ikhandla kwakho. Ake kube khona lothi Nkosi, ngicela ukuthi ngisathatha nasi isinyathelo nasi, ngisenda naku, ngicela liso lakho lingibone. Verse number 16 uthi manje-ke nansi le ndodzakati lesitukulwane sa-Abraham lebe iboshwe nguSathane iminyaka 18. Akukafanele yini kuthi ikhululwe ekuboshweni kwayo nguSathane? Uthi Jesu lo situkulwane sa-Abraham ufanelwe kuthi akhululeke, ufanelwe kuthi akhululeke. Bese kuba seRoma sahluko 4 verse number 16 uthi ngako-ke sethembiso semukelwa ngekukholwa, khona konke kuyawuba ngemusa waNkulunkulu. Konke kwemukelwa ngekukholwa, lo kukholwa kuthatha sinyathelo, kukholwa kuthatha sinyathelo, kwemukelwa ngekukholwa, ngekuthatha sinyathelo wende loku lokholwa ukuthi uyathi mangenda kanje ngenda ngekukholwa, angihambi ngekubona, ngihamba ngekukholwa. Bese liyachubeka lena kuba seRoma 4 verse 16 lithi ngaleyo ndlela-ke sethembiso siphiwe wonke umuntu loyindalo ya-Abraham, wonke umuntu loyindalo ya-Abraham. Le ntalo ya-Abraham-ke akusibo labo labagcina umthetho nje kuphela, kodwa ngibo nalabo labakholwa njengaye. Kwangathi singahle nje sitibuka sitisho uthi mine ngiyintalelwane ya-Abraham, mine ngikholwa njenga-Abraham. Ngekukholwa kwami nganasi isendo sami sekukholwa, ngimukela sethembiso saNkulunkulu lesicondzene nami, lesicondzene nanalili langa nali, lesicondzene nanasi simo nasi, lesicondzene nanangumsebenzi wami, lesicondzene nanayibhizinisi, lesicondzene nanayi-assignment yami. Phela mina ngisitukulwane sa-Abraham, phela mina ngiyakholwa njenga-Abraham. Ngako-ke ngiyemukela, angiyisebenteli lento, ngiyayemukela, angisebenteli lenkululeko yami, lesibusiso sami, ngiyasemukela, ngiyasemukela. Mawubuka la lo mphathi welisinagoge ngale encwadzini yaLuka, lesiphathimandla sathukuthela masibona lo mfati aphila, sakwata sabilelana, sasijabuliswa kubona lo mfati nje
anesandla lesishwaphene noma agobene. Sasijabula ngoba lo mfati lo bekayinombolo lebeyenta ukuthi abikele kubaphathi bakhe ukuthi umsebenzi uhamba kahle ngoba nangu lo mfati ngisambona useda. Lesiphathimandla besithanza kumbona lo mfati kulesimo ngoba besati ukuthi hhayi ngiyati ukuthi kukhona lo tawemukela sifundziso sami, ngiyati ukuthi kukhona lo tawucala likhorasi. Kepha Jesu bekane-ajenda lehlukile. Jesu beketele ukuthi awufuna nekusinzisa loyo muntu lohluphekile wahlukubedwa nguSathane. Nami lamhla nalive lengilithunywe lona kuwe Nkulunkulu, kwangathi angabhekisa emehlo akhe kuwe akubone njengaloku ambona lo mfati wase uthi lamuhla ukhululekile. Ngathi lamuhla kungaba langa la uticabanga khona ukuthi awusimcoka ngoba uye esontweni nje, awusiyo inombolo, awusimcoka ngabo amen bakho, awusimcoka ngemnikelo wakho, umcoka ngoba uyindodzakati, usitukulwane sa-Abrahama, umcoka ngoba ukholiwe njenga-Abrahama. Nkulunkulu wase uyakubusisa ngoba labakholwa njengawe babusisekile. Alube luhle lusuku lwakho. Umsa weNkosi ukwethwale njalo. Amen.